manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo ngomhlaka 16 ulenyanga sibiyona ngiye lapha Children and Music House ngiyofuna indawo yokuzolonga for igroup ethile ngicela ungayi-disclose so ngiyazi kanjani le group ngiyazi ukuthi for years ibile kungikhalela ukuthi zama njalo since COVID asikakwazi ukubuyela emsebenzini because asitholi indawo zokuzolongela so umbuzo wami ubona-ke uthi anikwazi kanjani indawo zingaka eThekwini the playhouse the tennis and istable kuphela ziningi indawo lenziwa yini bathi njalo masebenza indawo sibane problem it either kumele sikhokhe noma kuthiwa kuyashesha ukuvalwa kunenkinga nje yabo so you can imagine from isikhathi se-COVID kuze kube imali every time bebuya beza kumina bethayibo yazi ngalo kusanalo problem ngithi mina okay yazi ngizobe ngingenelele-ke manje ngifikele mathupha kulezi ndawo ngithole ukuthi ngempela kwenzakalani why ningathi indawo because angizizoze ukuqiniso indawo bebefuna ukuthi bakwazi ukureheza ebusuku because emini babantu ababamba amatoho lapha nalapha ya so isikhathi esi-right kubona ukuthi bakwazi ukureheza esikhathi ebusuku on weekends so it's Friday, Saturday ebusuku so ngithi mina okay ngizobe ngizama ukubheka ukuthi yini ngendlela ngizama ngizibhekele okay now njengentatheli obviously you know ukuthi uzoyenza i-ground work before uye endaweni because now it will again just ukufuna indawo sekumele ngi-investigate ukuthi kahle kwenzakalani so uma ngi-investigate ngithola ukuthi okay kuney'khungo zikahulumeni la and la amacebo ofanele aqale akhokhe before barehebe yet lezi ndawo zinemali eqhamuka ku-government ziyafandwa okay that's number one number two bese ngithole futhi ukuthi kuney'khungo abantu bathe ukuthi eziya-government kanti it's just that amanye amaciko ayayirenta leyo ndawo leyo not necessarily ukuthi iya-government so that's fine so mangiya eThekwini okay nange ngifuna kuyona bese ngisazi futhi ukuthi KZN Music House indawo yokurehezela ikhona ukuthi isetshenziswa amandiya kuphela not laba abantu abamnyama so bese nginalo information sengiyitholile alright so on Tuesday sengiyakhona-ke ejobheni ngiyothola kabanzi-ke manje ngifuna ukuthola amathupha the first step mina mangingena eThekwini in town indlela yami ngivele iqala nje e-KZN Music House then ngizoqhubeka-ke ngingene ngiyabe kusezindawo kuyazwakala ngicabanga ukuthi mhlawumbe sifuna ukuthi singene sigxile kukona ukuthi-ke sifika kanjani-ke kwidaba la 4.5 million ngoba ngizaw ukuthi iyona ndaba enkulu ngodaba eselidinga idawo namhlanje okay labo 4.5 million sithenga ukuthi ngibhalele umnyango ngikubuza ukuthi kahle imali ethola uShifa ngoba ngithe uma ngifaka idaba ku-Facebook ngichaza isimo engihlangabezene nazo ungathola ukuthi maningi amaciko akhalayo akhala ukuthi ayavalelwa vele la KZN and indawo zokuheza balitholi imali ziyaphuma kodwa sikubona indaba iqhamuke ngoba ngibhaya ku-Facebook ngichaza ukuthi nayo into enzakalezi manje lahlala kwavele kwathi bidu kwavela yonke kwangathi vele ekhela kwenza yabo so ngabhala umnyango ngabuza ukuthi kahlehla iShifa ithola malini from uhulumeni and then zabuya impendulo ngisho ukuthi nona abantu from 2021 kuze kube manje sebethole about 4.5 million imali sebeyitholile nazo lezo impendulo ngithola sengiqale kuyona iShifa vele ngibabuzile ukuthi
kahle sezele na imali eniyitholayo imalini niyisebenzisa kanjani kade ngibabhala over the years kade ngibuza the same question shintshile ukuthi imali eniyitholayo ungatholi into nayo i-department lemali isizwe ukuthi no labantu from 2021 kuze kufike manje about 4.5 imali abayitholile. Ngezwakala Zama njengamanje la studio sinaye ke usihlalo wayo ke isifsa la KwaZulu-Natal umnumzana Thokozani Zulu udumeke ngelika Dizozo njengoba uphakamisa insolo ekanje sizokwazi ukuthola kuyena ukuthi ke ngabe kuliqiniso mhlambe Mageba sibingelele siphezulu kwamukelo ehlelweni ezangaphela sonto mhlambe uqala ukusitshela ukuthi uyayazini le mali ekhunywa ngayo 4.5 million kusukela ngo2021 kuze kube 2024. Ngibingelele abalaleli bokhoza FM ngibingelele QVethu ngibonge nethuba ngibingelele usisi uZama Ndey. La uphakamisa insolo ezinkulu nakuba mhlawumbe kungabe imali enobuqiniso akulona icala ukumukela imali ku department mhlawumbe ungaqinisekisa ukuthi ke ikhona imali enjalo enimukele kusona ngo2021 kuze kube 2024. Naye ngamchazela ngingayichaza futhi namanje ngo2001 idepartment asinikeza 1.5 ngo2022 idepartment asinikeza 1.5 ngo2023 idepartment asinikeza u7.5 ngo2024 idepartment asinikeza u800. Le mali bafuna ukwazi ukuthi ke ikwenzakaleni ngayo ningaqinisekisa ukuthi iziphi ezinye izinto enizenzile ngayo zonke izinhlaka uma ngabe zizofuna ifunding from department kuyaye kube ne business plan eshoyo ukuthi lezi imali sizonzijani akusiko ukuthi kunemali nje evele ithathwe idepartment kuthiwe sifsa nayo imali department thatha le mali ke noyinikeza amaciko cha usifsa uyaye like wonke umuntu like abo playhouse lapho labo njengabo KK njengazo zonke izinhlaka ezikhona ezifanda uhulumeni uyaye usende i-business plan yakho ukuthi nazo izinto ofuna ukuzenza bese ke i-department ke ikunikeza according to lezo zinto and then mawuqeda lapho futhi you report kube nama auditors last year nje kade sivashelwa ama auditors from i-department then when they audit you ba-check ukuthi imali zisebenze ngale ndlela owawuthe uzoyisebenzisa ngayo yini and then ke bakunikeze ezinye i-department once wangayisebenzisa ngendlela iyakustop ukuneza imali and then mase iyakubopha into enzekile ke njobe bona bayinyusile ke this year from 1.5 to 1.6 ngokuthi usifsa uyisebenzisa imali ngendlela osuke uplane ukuthi uzoyisebenzisa ngayo. Eziphi ezinye zalezo indlela enisebenzisa ngayo imali ngoba njengoba kuvela ukuthi abantu bayakhala ngokuthi abathi abazi ukuthi kwenzakalani. Inkinga into ya social media ayithinto yamagcika nombani ukhona ku social media so asikwazi ukuverify ukuthi obani abantu abakhalayo amagciko bengakakhali esingakusho nje ukuthi for example nje u2021 iwona lo esakha ngawo usifsa KwaZulu-Natal usifsa ke ukhona kuma district wonke o11 aKwaZulu-Natal kunobuholi bakhona and then usifsa usebenza ngama sectors awu9 aKwaZulu-Natal mhlambe enye into engafuneka ukuthi nesiqondise nje kubalaleli nakusisi wethu i-journalist le esikhuluma nayo uZama Ndey ukuthi usifsa it's not about music kuphela and music kuma sectors akhona industry creative industry awu9 music uyi subsector sine sector ye performance and celebration ngaphansi kwayo la kukhona khona i-theater i-dance i-music i-poetry i-drama i-comedy understand sibe ne sector ye-audiovisual and interactive media la kungena khona nina be-radio abafethu bamafilimu abafethu bamavidiyo sibe ne-design and creative sector ngaphansi kwayo enama-subsectors which is i-graphic design, fashion design, interior designer sibe ne-visual arts and craft njengoba sisebenza nomama obumbano laba basemanseli nalaba abala eBish abangena ngaphansi kwayo enokuphotographer iphinde izoba no-fine art ibe no-craft sibe ne-technical support la ngena abafethu be-lighting nabe-sound nabe-stage sibe no-cultural and natural heritage la ngena khona
ama-art center angaphansi kwethu sibe nabo abafowethu la kwi-language and publishing la ngena khona ama-writers nama-authors. So uSifsa-ke ubhekelele all these 9 sectors and these 9 sectors kunama-leaders akhethwe yiwona amaciko okungawona ama-journalist. Ngiyazwakala Makhewu, mhlawumbe into engahlisa izikhalo mhlawumbe ukwenza izibonelo ngezinye Ngimbekela uSifsa in all these 11 districts okuwukuthi uSifsa une-ofisi elilaphana ku-2 district la okuwukuthi eneke ila sirana khona-ke imisebenzi yesifsa on daily basis okuthi le mali vele kwakuthi and ukuthi kurane uSifsa i-ofisi lesifsa ukwazi ukukhokhelela abantu abasebenza e-ofisi lesifsa ukwazi ukuthi sikwazi ukutravela to all these 11 districts sikwazi ukuthi ezinye izinto ezenzayo ama-master classes capacity buildings to ama-leaders to ama-communities sibuye senze ama-outreach to all these 11 districts sibuye senze ama-capacity buildings kuwona and ama-leaders ama-sectors sihlangane nawo ama-sectors silungise iy'nkinga lawo awunani bengwabala. Ngezwakala mhlawumbe zama masibuyela kuwena kungathini ukuyiphendulela kwakho empendulweni ezikhishwa wena la uMnumzane Zulu. La engakusho khona nje lento echaza izizwe ngamanye isatshela nge-theory it's very simple into efuna amaciko ukuthi bakhiphe ama-statements ama-financial statements wabo ne-breakdown ukuthi imali bengeke ukutravela yini enzima ukuthi akhiphe ama-statement azokhombisa ukuthi ngale date satravela sakho isikhubi ngale date senza le program ngale date senza ukuthi nokuthi yilokho kufunakalayo kuphela and lento ayishoyo ukuthi i-social media kanjani amaciko la ahleli khona ku-social media. Alright, amaciko la akhona aku-social media. That is why kunale problem yokuthi amaciko amaningi about 90% amaciko njengoba ngikhuluma nawe nje athi ngamazi sister ukuthi uyini wenzani because they are not visible. Now you can see now ukuthi why amaciko ekhala ngakuthi uphushisa wenzani because bona balento ethi asikho social media we can run i-ofisi nge-social media. Amaciko la akhona aku-social media umsebenzi wawo bawupromota i-social media. Number 2 lento yokuthi ama-statements ngicela ngomkhuhlane kancane lento yokuthi ama-statements kunendlela yokuthi akhishwe la sikhuluma ngama-statements ango-2021 2022 2023 those statements lawo ma-statements akumele ngabe confidential into ya-government ayikaze yaba confidential. Lawo ma-statements kumele ngabe akuyi-public domain kumele ngabe sorry njengoba ngikhaza mkhadlana lawo ma-statements kumele ngabe akwi-website yabo iciko neciko liyakwazi ukuya straight kwi-website lisikaliklike libone okay kule 1 ebesiyitholile siyamaciko ase-KZN now sesilelele kwa-500,000 nemali ethile akumele ngabe i-information esisiwe iproof yalokho yini na Sizama angithi ngiyakulekelela ngenzela ukuphendula kulokho asimiyeke aqala aqede point lakhe mhlawumbe unganotha nje lapho eceleni ukuthi-ke uthini bese-ke uqinisekise ukuthi mase uqedile uyabuyela kuyena. So lama-statements esikhuluma ngawo akumele ngabe ama-statements ekumele kuze kuthiwe amaciko makafike endaweni zabo bezema-official bezobheka ama-statements akafisha because into esasiyiqondela akuwona wonke amaciko awazifisha akuwona wonke amaciko angaphansi kwafisha. That's number 1. Number 2
imali yamasiko wonke ase-KZN akuyona imali yamasiko so that is why lama-statement kumele ngabe akwi-public domain alapha ku-website yabo i-2020 ikhishwe zibone okay naka ama-statement if i-department ikwazile ukukhipha imali isho ukuthi sisebenzise 1.5 sibanikeze 1.5 million wethu yini enzima kubona ukuthi okay siyayizwa kwi-department isho kanje nayi i-proof because now asafuna into manje sesifuna evidence esupporta lento esho umnyango if umnyango banika 1.5 million now they must come with a supporting proof esho ukuthi okay siyichaze kanje na 1.5 oqala isini 1.5 million wesibili owokuqala sichaze kanje u750 lesitholile ngo-2023 sichaze kanje it's not giving us imali bona abathi nje besinikeza ke manje evidence esupporta lezo esho umnyango ngizokala ngicabanga mhlawumbe kesinike noma Mageba ithuba la ngoba ngicabanga ukuthi into ke essentially oyishoyo ukuthi ke kufunakala ama-financial statements Mageba ama-financial statements nizokwazi ukwakhipha yes mhlawumbe siyilungise lento kazame ukuthi ithe imtshela uthe seyithola kwi-department but wayeqale watshelwa yimina sihlangana naye siqale nje sikulungise lokho ukuthi into engafihliwe bese sikuveza ukuthi we are in organizational structure asona structure mhlambe saku Facebook or saku WhatsApp siyaba ke mfethu nama-SIFSA quarterly consultative meeting where we give all these reports ku-sinesi angithi kufike kube ne-top 6 bese kuba ne-PEC okuyona elida ehlanganise wonke ama-leaders from all these 11 districts akhethwa amaciko akulama districts iphinde ihlanganise ama-leaders from all these 9 sectors that's where we report sireporta kwi-executive u-treasurer wethu uLondiwe Jobe wasemkhanyakude uyaye akhiphe i-treasurer's report that's where we report thina So, ilast account akhona siphinde futhi si-report kwi-department yayizwa lonto ngiyayizwa Mageba masenirepotile njengoba esizama ukuthi mhlambe i-report yangulo nyaka 2024 mhlambe angayikhiphi mhlambe kungaba isizathu leso sokuthi ke angikwazi ukuthi ningayipublicize manje kodwa ke uthi ke 2021 2022 2023 ama-reports akhona ngikholwa noma ngabe seniwarepotile la kufanele niwarepothe khona asuke seyipublic yes yobala lonto sobafakela bayibone bonke kwi-website into engayona inkinga khona ayikho into efihliwe ingakho ne-department ikwaze nokuthi iphinde inews imali ngezokala zama uyaphenduleka ngokwama-statements angiyizwa i-argument ezaphila ngobona into ayisho ukuthi hayi sizobanika lonto kudala beyisho yabo so iyona delay tactic yabo leyo kudala besho ukuthi bazowakhipha so akubonakali bezowakhipha anytime soon mhlawumbe Mageba ave vele fanele ngabe a-public kuyimanje ave ngabe mhlawumbe akudinga ukuthi azacelwe ukuze akwazi ukuthi abe public okay into thina besiyenza ngokwe-organization sireporta kuma-masses aku-SIFSA njengoba kade ngichaza ngokwama-structures ukuthi ama-structures ahambe ayoreporta kumaciko ngokwe-organization ngento yangaphakathi yaku-SIFSA kufana njengokuthi ama-statement alawo khosini they know ngaphakathi ukuthi where they report baconsulta abantu kanjani understand nto but vele thina sinawo umhlangano wethu la esizothatha khona ama-decision kulolu daba olukanje but nje singakusho nje mfethu ukuthi ayikho into efihliwe njengoba singabalekile sichaza yonke into esikhona si-open ngezokala Mageba mhlawumbe besithi-ke ukuthatha ikhefu kancane sigwinye mathe njengamanje siqhubeka nayo inkulumo ngophethu masibuya ey'tolo sisenaye uZamanteyi oyintatheli nophinde intatheli ey'mele nophinde-ke abeshushovu sezamaciko bese kuphinde sibe-ke naye u-chairperson wayo-ke i-SIFSA la KwaZulu-Natal umnumzane uThokozane Zulu mhlawumbe lona daba lelo ngafisa ukuthi-ke uphawule ngalo ikakhulukazi njengoba sengishilo ukuthi-ke ngizogqugquzela kakhulu amaciko ukuthi kube yiwona azophawula kakhulu ngalolu daba ngoba-ke lwakuthinta-ke direct uzongena lapha ku-WhatsApp 071 613 667 071 613 667 ivoice note yakho ingabi inde kakhulu ingadluli ku-30 ke
kulo lolu daba njengamanje sisanaye uZamantey uyintatheli eyimele nophinda beshoshovu okuyiyona-ke ovundulule lona lolu daba. Siphinde sibe naye-ke uThokozani Zulu odumengele kaTizozo owusihlalo wayo iSIFSA la KwaZulu-Natal. La Zama kuvela ukuthi-ke ukuyoba nomhlangano nawo nobuholi beSIFSA la KwaZulu-Natal. Awusitshele ngalo mhlangano futhi-ke ngabe zikhona yini iy'nqumo ey'thathiwe? Ngicela ukuthi the second correct lapha ukuthi I'm correct completely level ukuthi ba-accounta kumaciko eSIFSA esikhundleni sabo. Lokho kukodwa kuyakhombisa ukuthi amaciko ase-KZN ayikho into ayobe ayazi because abo-Tizozo nesigungu sabo ba-accounta ubona aba-accounti kumaciko ase-KZN. Okay, sendele lapha. Yes, saba nawo umhlangano neSIFSA. Kulo mhlangano inqumo esabunana ngazo ukuthi kuzoba khona umhlangano wamaciko wonke ase-KZN. I-date abashadesi abathi kungaba inoma 8 from umhlaka 1 August ukuya kumhlaka 26 August. Singaqeli ngalo umhlaka 26 August. So that was the agreement committee yethu. Sathi wana ngikumandi ngekunjalo. Enye into yashiwo yomthizo wathi no. Zaba mawufuna ukubona ama-statements because akhona official lethu manje. Ungafika izikusasa uzobhekula amabhuku ethu si-right si-transparent ungafika izikusasa. Ngathi mina no, if akhona akanjalo akadingi mina necessarily amaciko awadinga ukubona ama-statements. Kunjani mama uwaskene ungithumele ku-email then asengiyakwazi ukuwabona kahle alithi into ngizosile ofilini. Wathi okay now then I think esishiwe sizokwenza lokho uzibonele no problem. Uze manje akazafiki. Okay. Kuleyo mhlangano ngithethe ngitshela amaciko ukuthi okay hayi yonke into right umhlangano okuthiwa uzoba khona anytime between umhlaka 1 to 26. So isho mina amaciko ukuthi uzoba available nini na. Ngama-weekend ni-right noma phakathi nesonto. Hayi bakhuluma khona amaciko weekend yabo. On that day, late wafona Tizozo wathi Zama umhlangano angeke usabakhona ngale ndlela ebuhlile ngayo. Sekumele sihlangane kuqala thina siyisiqingo sesifisa kuqala. Si-top 6 kube yimasi buyela kumaciko sisho ukuthi umhlangano uzoba khona nini. Manje hayi masho kanjalo phela Tizozo ukuthi akuyona lento ebesizimene ngayo injongo. Futhi manje ngiyacela ukuthi akame nokuphetha ama-dates because ayisekho lento besikhulume ngayo. Sekumele balinde mina-ke phela manje nihlangane. Wathi-ke yebo kunjalo kuzomele nje balinde thina siqale sihlangane bathi ngekusenjana nje lesikhulume ngayo. Ngathi hayi okay kusani nje batshelane. Kuyazwakala So ila khona-ke njengamanje. Kuyazwakala. Makeba njengamanje khona malini kwi-bank account ye-SIFSA? Njengamanje kukhona imali engaphezulu kwa-500,000. Yeah. Mhlawumbe ngifuna ukulungisa kuloko kaZama ukuthi ekuhlanganeni kwethu noZama vele asihlanganelanga i-date. Meaning ukuthi sathi any date before umhlaka 26 njengoba echaza. But ukuthi sangabe umhlaka phela thina njengoba ngisho ukuthi uyayi-structure asibona abantu ba-Facebook asibona ama-journalist. So akwazi ukuthi sivele sithi siyahlangana nini. Funa kuqale i-structure sonke siwuhlele umhlangano. Hence ukuthi ngabuyela kusizama kahle futhi ngesihle ukuthi umhlangano usazoba khona ngasikazi sithi umhlangano sokungabili but kumele kuhlangane i-top 6 kube yiyona ephuma ne-date ukuthi kuhlangana nini. Kuyazwakala. Zama awakho Zama mhlawumbe sisiphetha nje inkulumo ingxoxo yethu esinayo naye uMageba athina wakho okuvala. Amabala nje nje uTizozo neSIFSA bangaba nawo umhlangano ayithi problem futhi ngaba khona umhlangano amaciko wonke KZN ayithi problem kodwa kunento lebizela ukuthi iy'mpendulo ezizotshela kuphela ngamaciko a-under iSIFSA ukuthi obani labo asazi ukuthi ingabi nawo amaciko akhuluma ngaso ukuthi bonke labo abantu bangamaciko ngeke bathola impendulo because abekho kwiSIFSA. Lo mhlangano abakhuluma ngawo oTizo manje sokuzihlangane ukuthi kuba amaciko. That's number 1. Number 2 imancane Tizozo. Number 2 lo mhlangano wamaciko
even if wase KZN wonke nabo Tizozo nokuthi bezochaza ngalezi mali still ayikho into edala ukuthi ama statements in fact audited lawo ama statements ayikho into edala ukuthi angakhishwa ayikho into ebambile because leyo nto into public those are public documents even though umthetho uyafuna ukuthi ama statements ngabe kade sawabona you know i-claim sekudala akwazi ukufaka imali phezulu imali yet you don't know ukuthi le mali isetshenziswe kuphi kanjani ayisebenzi kanjani ayikho into ebamba ukuthi othi bakhiphe ama-statements umhlangano ngaba khona even next year it's fine bangakudeleya kodwa ayikho into evimba endleleni ukuthi ama-statements aphume at least aka-21 to 2023 those 3 years fangabe nje aku-public domain ama-statements then umhlangano ngaba khona wangabikho fine amaciko afuna ukubona into eyodwa transparency kuphela accountability and transparency ilapho nje la ikhona ngiyazwakala Zama sibonga kakhulu mhlawumbe nje sibonga kakhulu nje ngesikhathi sakho sesidedela ngiyabonga kakhulu uyena-ke lowo uZamanteyi uyintathelo ey'mele aphinde abe yishoshovu sezamaciko njengamanje sizodedela-ke yena uMageba naye asho elakhe elokugcina njengoba-ke sibheke kuyena ungqongqoshe umuntu omuhle Khawula. Mhlambe fethu enye into esingafuna siyilungise ngosisi uZama ukuthi if kuba nenkinga or into ekanje akahlali phansi phela nathi siyikhuluma singayiboni into sesiyibona ngo-Facebook. One, abantu bakhe baku-Facebook banenhlamba alikho-ke athi sinenhlamba hence sisho ukuthi labantu abakhuluma ku-Facebook abantu abangawona amaciko awanayo inhlamba so singamcela nje uZama sikhontrole abantu bakhe laba bayeke inhlamba kukhulume amaciko bese-ke siza entweni ethi mfethu nje really if ubheka izikhungo kuney'khungo ezithola imali ezi-more than 50M ezibheka into eyodwa but thina sibhekelele ama-district awu-11 sibhekelele ama-9 sectors yabo sine-PEC enama-members awu-46 ngikhuluma abantu abakhethwa amaciko understand okuwukuthi if ubheka imali engango-1.5 even nawe manje mase ngithi i-divide uyabona ukuthi ubalela o-100K ngenyanga ugcine uyibona ukuthi imali vele ngekho kahle kahle amaciko into ayikhalelayo ukuthi le mali efakwa kusisa ivele incane imali ekumele ikhushulwe inyuke ukuze kwazi ukuthi kube right sonke isimo ayikho mfethu angifuna ukudlala ngawe to run i-province to run onke lama sectors adinga ukuthi wonke abhekelelwe so ugcina ubona ukuthi vele imali engekho but-ke mhlambe ukulapha abantu abagcina bengakwazi ukukhuluma kahle laphana national sinalo uhlelo oluthi silapha meaning ukuthi we are here for you if ugooglisha ungena kusilapha bayakwazi ukusizakala-ke abantu abafana noZama bayakwazi ukulungisa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe unenkinga ekhaya mhlawumbe washiwa indoda or mhlawumbe imali njengoba sibuya kwi-COVID lolu hlelo lakhelwe amaciko kahle kahle ukuthi njengoba sibona ukuthi kunamaciko agcine engakwazi ethuka inhlamba enzani bayalapheka bangene lapha kusilapha thina sifuna ukubasiza asifuna ukulwa asifuna ukuyidefenda sifuna nje ukuwasiza amaciko ukuze kube right konke kusobala siyabonga umsakazi. Uyena-ke lowo uThokozani Zulu uTumekile kaTizozo osihlalo wayo-ke iSIFSA la KwaZulu-Natal njengoba-ke sidinga lona lolu daba njengamanje-ke isikhathi sikhomba ukuthi imizuzu 10